ua ia. Yeah, okay. Ia le fo te fatasi mai tato pukalame le nei aso e matangofia lava le vai atu i le au le lei mai o le mata ata mai o tato kesle nei aso le afionga ia lio ale ai o te loa o le atu watu i le afionga ia lio ale po o fea o Samoa o te loa o lio ale le afionga ia lio ale o loa lala i se mea o Afsitali. Ale la tu watu lava noa le ia lio ale o no tato taimi o ti uti e o fea o Samoa e te alala mai ai la o afionga lio ale. Whaftai luana, ole le vinga e fo i le tua, whaftai mo le nei aso, ia, tato o lia i le alofa maleanga le lei o le tua. Ia whatalo whatu fo i lau whafonga Samoa, lau whafonga ta puai. Ia pai ala vai tama mai nga ai nga tama, ta whono le male, whale whao tu mua. Ia me se fo ia tu au mana taua. Ia ila ngata fo i leo, o ta puai nga fo ia, si o mantu i tu maro i tua sa whate pai e sa tu mafono mana na taua. Me se fo ia te fitoala, si o nupele. Ia o ina o te sawan, ia o rani fo i le fio ta manfale lua, fio mai pa ia fito lua ia ila ia nga sa tu mafono, fio mateia, ia e na la le mota, ia se fo ilo soli il matua ma alo tusa, ia e polo pui pui e taringa ia pepe matu wai fale, panga te sa mana maru le ala taua. O Samoa luana ya o na wa te tual ya si o maton pelele na o te sawai ya male paro al hotel ia o le nu au le lei ia o sia o si o sia o anko lea o na ia o le alita ua o le matou nu au le lei lea o te fitoala ia ai welcome i le tato pokalame le ni aso tā ua tele le whaale o ina o lau e tisi pe lava no whai atu le taimu tua nai e mana o whaale o lau e tisi o tato episode nei it's limited time, limited spaces pe lava o tele o la tau o reach mai le tato pokalame le la wha so atu lava taimi e o ai tato lana mana o mia lava lo leo i lau e tisi le au ngā lau e tisi lau fionga liu ale o le ale au ngā o le e tisi i so o se whainga pā lota lapa. Whaftai luana mo wha sili o le kisi lau usolo filfilinga lea mo ia ua ia e se lau tilo ia ile e kisi o te tilo ia la ntou o lo tamo moe ia ile ngata foi leo la ntou o fo you tai o le me pito sile na fanta way into where would I want to see myself or the Samoan community, the Samoan that I know in the next 5, 10, even like 50 years. Because o ingai ave ia ila ufa mua o I love le leader o fitbanga fa fai ela demonstrating your values here or number 1 fa mua le tu your Christian beliefs or lo nalua or family values or Christian beliefs, your family values and your cultural values, because that's who you are, right? Or for you, ole partila, okay, kilo you're demonstrating a values lenga, because it doesn't really matter where you are in the world, but it's su elo fa malama ma tilo ba ai la ko Samoa, kilo le tunu no, because that's you ole me voile le upole tunu ore eso skala fa malama matilo ma va ai Jerusalem e fa ngalo o yentau ngalo la vai uli matau a fa ye manatu e pia lo mutu le wingala ngalo tala eso e fa malama matilo ai alu Samoa deminge. Is it the same or is it change or ole ale me ye usole o vai nga piko silenga na ta ua ngai fa ta ua ye ta na avela e kisi o family, I mean ole number 1 ole Christian beliefs
number 2 family values, ia malona tolu cultural values, because that's you that's the Samoan. Usa o ke kilo po ai mai. I look at the value alignment. Kusa ole me ko silingang fa ta wa kia. O inga avelo ikis. Po ma wa mai. Taila vela wa fionga ua fai sina taimi talu o na whaata apel pale mene ua talia foi ua lewa tele na whaatali Samoa i se taitai e ono e abea ma taitai mo le 5 foi tau sanga o le a tato o atu ai le 5 tau sanga o le a so wiloa iai o ai se taitai le lei ila oe lava e tisi malo oe lava manato. O lo rani e le candidate. Yeah, whaftai luana mon whafsili. Yeah, moniam whamaon e na ua whata le pane mene ia o ne si foi o se ingo manantu malangona. Ia ai o tangata lava o le whesili po aere sa itai. Ia le tau mantea o lau e kisi ma lau au ave lau whamua ia e pe o susunga le lau lia le mane toa ona o vaenga nei e sere tāua e ta o aue e tātou te wheloa i ngafa ia e tātou te wheloa i fo i o ngafa e tātou te whesila whai fo i pa ia mamamani o vaenga tāua ia e ave i eila whamua o Samoa e wheloa i ngafa ia e te tiu fo i o pa ia mamamani o aila ia le taitai e whaiona o ngā demonstratinga ia values ngā. O nā avi e lau whamua wa e se le tāua wa melea. O le mele tau na o mai tonu wa onga. O low history. O le Samoa ia. O le Teusiano. Ia o e nanda e ala ia o Talitonunga. Ia o lau ainga. O lau nuu. Se foi le manai a tilo la ile demonstration o mia ona matu ai matila lava ia le sunga le aulia le mane to o ia le alo fa pena ona ia taita ia mai ia lona awainga e fo e faia le fo le ana pongi mal te talo vai ngata ua ia o ana pongi ma le talo longo vinga e fai na e fa ma popo mai because it's all about the little basic things of how you can lead but ya uia ka ilo ye le se manantu o la ole male to if you palemia polea but you know for me to answer your question ele tangata vela fa lau ikisi ave ya la ole male to ona o mafuanga na o ia o il kakan ke demonstrating my values ia le ngatai I Pakistano o family o values o lo ainga ia o lo wanga nu I feel pai foi feel ai ia foi I pa ia mama manu so le history le nga o le mele o le bele no fantalo fatuai le pa ia tama mainga o ainga matama o le tafao no pule mal fa tu mua aioi o mena o pa ia mama malu na ta ti wai luana o nala ya wa ave ela fa mo malo sa noa I lau sila tu ia I le taimi nei le tūlanga lo ia tato atu nuu taimi nei whaatalitali mo se palemia o tato atu nuu o le a se tūlanga o le a se issue the greatest need o lo e sila fia ina lava e oe ia lo oe lava tangata o lo mana o mia tele I lo tato atu nuu taimi nei. Alright, whaftai luana o le meme mua lava ia file mula tunu a le issue le pe o na taua
o issues ia le e fo e nginga mai mo me yo i fo le hit and run ia o le mali wai fo le tustala fo lele o le mali o nai leo ia o longo no winga o le issue le matua i wa le se sa mo sa ia so ia a fasioti tangata e pese me matu ia la vo o le terminate wa fatalo ngai vai o lono winga la o le mea na le tau na ave ele le wha mua we the kile na pungi ia mea ko le mea o le sime whenga lenga mafua o ngā spiliki le pāki o le whina mo yo isi wa kaunga whai le mea patas o le mea sa kaunga kari le malo o le malo kaunga whai le mea ale mo solutions e mga ambia le tai that are solution minded for o le alme wala ngale ko ngi leo mai fafo o le kelo ia mea for e tupu mai o issues ngai wa o sai leo le Hamilton one I think it's happening in the United States akikira ya Trump previously le teleo o le for your pharmacino o le FBI by because I follow that a lot. And because they've been weaponized, which is for pule la to ya le la ko la ku Trump ya do expose mai lunga ya la mo wai the time yo or Biden Obama or for Nancy Pelosi. So these are the things. So to answer your question, that is the number one issue why o le mele fe mai le lava le ala anga va ku ile le fo fa yesu suenga o le vanga mo o le mele fe mai le lava mo mau but the one thing o le telefone because a ku le va ku telefone so kai su ele ya evidence o nga fanga sorale por kalame rana mo fa lo Pe ona e saunoa o le ala wa na saunoa mai I le mata upu le leo te loa o le taipi nei o tuatu ma lusi ia tamaita I leo ma li leo fo I le tawa beina lea I le protecting lea o le kako fale palota ai e lau fesili atu la pe ona e saunoa mai tangi tua nai o lau boto lo o alu lea I le tamali ia le fionga ia lau le ona mani toa. Te le lava issues ia pe lava le issues nei Amerika o le issues o le economy ma le homelessness. Te le lava I le taimi o tua nai na saunoa mai e te lo tamali I fa mai buta matale tau le taungatari so fuanga I Samoa e te silafia ina o le avea ia pe atu mai le afionga ia la audio mali toa e solving le issue I Samoa ia ole va tailu ana mo fa sili ole memo mo na ve ona manino mana malama ole tau lo le controlling Samoa e pe ole mele sa fa lo matu ia initial time if I le price control that's the only other option for control le price but kolia va put some more in account na vanga cost that account ia le cost or le markup va kulo lo ngai add up cost ku wa maka o le si me ki kilo via o le TST but SLTST o me ai ia mga bia foi malo nga bongi kupe because the only source of income malo le kemenge I think or tax ia mo tourism ia mo me penga so o melanga ole el kaunga kilo ko ia le malo ia ole la price control board e kaunga fali le vanga ia ma fai nga control le malo o menga ka wai le polo ke kile ole medium no ole that was the first time even though it's only 3.5 years lower
family mala to no ole ka ua nga because it doesn't happen overnight. But the compound effect of the ole million nga stimulate the economy. Ai ki kiro na ye le fa no ko I think nga fikara ko nga fi fa no fo nga waru lungo le economy ko so le ka ua nga ole to answer your question about ile ka so ifuanga not every products ile fa pe nga o ka lo uma no me nga le kasiale be only a few a few o lo ngai ka para I'm sorry aku mele malo fa control board I think that will be the best answer because ka kiri controlling your prices. O lau sila fia la fionga ale ile tele o le meo ngulu wai nei le atu o le tele o le malama. Peila mana esa o tau sila fia o le fionga ya ale o se tamali e fai bisinisi fo o lo sila fia ina le tele o nei mea o lau loa la iai wala na tele nga ngulu le atu o le malama. Yeah, luana te fai te lava ese ele upule o le malama yeah but we need to educate our people o le taua le na ina ia mafai ona o ina ia le tangata wa le siamia because remember to luana o tato o kako ka samu we are very emotional driven e kele tato me tato de mana fai o nga faile manatu malangona but emotions are really good indicators but they are not not good dictators. All right, so ka ua nga ya fa pe ya veo ka ko manatu malangona e killing ka ko first ka ko reaction ai ole ka ua nga ya uia ya awang ya o ina tangata ya ina o ina tangata one fa pe tu po mai le mea pe alunga le tabu usama boy na tiro le ia me foi la le mana ia le polo ke kile subsidize le ia le malo subsidize le mo le ka ua ia I think for me all these years that I was in Papua New Guinea, New Zealand, ia le fo in Australia. I think ole kilo nga ia we just need to educate our people because of kako killing we are very emotional driven people but kako amana malama le semea pengo fia ia I think on me foi nga ka wai ko kilo o tangata inga ia manino mana malama ia onga le semea ku se ki ko a o ia vivesi sorale o vivesi ia la ki ko le ia o ia if you fight because why? Because you know exactly what's happening. Yeah, really. Kada kulunga luana. My people are perished because of lack of knowledge. Oleala sau iloa iai la wafionga atu mai se tai et mana mia tele tato platforms ia free platforms ia o ina ia le tele o nei mea. Ia tato wiloa wa ole telo tato saboa esele ata mamai ai mana o mia la bela to le telo ni knowledge wa ole pela van esa no ai ole tata do ai fo le o mala malama pole ale me ko si ai lunga le tau le kesi ole ale me ko si ai lunga le tau patu moa ole ale me ko si ai lunga tau suka ai fia mana o mia la ole asa wiloa ai atu mai se tai le e mana au mia lava le teleo o platforms nge ia free ia o ina ia i tatou tangata Samoa. That's a very good question, Luana. Ole taua I o mea ile o ina ona i tatou tangata ona mataulia o tau o loa ma soifuanga I Samoa. Kuso mela tupu Samoa. Samoa is only a very small tiny nation. Tupu sisita o loa yo ele o fapenga yo why? Because ele mo fainga nga o si Samoa o loa ia. All right, that's one thing that we need to understand. Ele mo fainga nga o si because when you look at the Ikako, I think it's about 90%
90 or 95% of all our goods are imported. E was a full sabe e was sulim sene o foi o kako o loa ia le ka ele soi fua ma le ona Samoa ia so uma e avaku i foi tunu fafo o lono o menga e taua le manino mane mana malama. But to answer your question, I think that will be one of the things that I'll suggest the government in the EMA fight or Kaka seminar for even like every 3 months. Issue it's about time because we'll live a kilo kakufiola falango lango to no ifafo. With for you to Maya going he has done a lot for the country, right? But I would rather every 3 months vai topics because what's democracy? Democracy is the government of the people, by the people, for the people. So we need to educate, tatu tangata manino mamala malama. To answer your question, that's a good idea. Maybe Vale atula emele semalo, on our olole for Ivanga. Olale bolta soifuanga o lisim koluma singa o ame pengalong until for the next 5 years apena fuila I meio is tonu le parliament email politics. What politics is, right? Politics is not right or wrong. Politics is about an idea that apela vai aquela coisa suggest low idea como you go for it. So we just need to educate our people, so they can have a really good understanding. To have all the information that they need to make an informed decision. Avoid the mislead or kangaka. Avoid the mislead or tangata ma fai pongsa haya ya parok. But to answer your question, maybe every 3 months, allow the government of the day, if I mana unga walu foi Silvia inga foi le mele ka o le limu sa mo se le limu le mawar sam ai wala kul falesaina ala mawai le limu ai ke lo fa mer fo mai esele a nga le mele le limu ale pe wo fa ale yang wai yo ke man kuang ai fo la kan ya ka mudi lo kinga ya le fa ngoka avela ka fasalo ave malengai fi fa ele limu mawal o le limu o afo ke lo isime esel male ke sawingi ai mawa mai ai o le limu o lesi seafood because sili nga ke le minerals ko nga mela nga pio esa no ai seminars here because Samoa is a gem ready to explode. It's a hidden treasure ke le kamau ai nga lo Samoa, but we need that knowledge bilang esa no ai seminars every 3 months or every 2 months or whatever it is, as long as o ina tatu tangata pole ase me ta una ia pe fo lao le popo pe o popo ia le tele fa ta i nei swa popo ala fau ma fa i sa mo le popo i le fau sa mo le popo ia o te lo tata me uti o te lo fo i o lo tele na fa ta si mai ia le tato te lo tato au fa longo mai atunu i fafo ai na foi te sila fia ina lawa fionga ale tele lava i lunga o le media le mea foi na o tele no fa longo toi o fa sai lunga le media ia ni fa tata noanga o candidates mai se foi o lo fa tuina mai o le candidates ku ilalo le si candidates o le asa fa tuanga
na yo tatu tangata o lo sala lau i atu no i fafo a wale fatalia ai o se tai fo tato malo fa tai wana mole avanoa ia ole fautua ngala vala to ia ia usta ia tu la fono ole ala ole fatala ula maia ale komsino o fainga palota ia tato lava pafali tato lava pale matato lava na ia ui masaule fa mo na ia awana ia ni me tato tele mana na tupu ia to fi maliele le atunu ia ma saunga le mule atunu ia ma palota fi lava lava le unga sau o ya teria man lot of fear. And that's one thing. We need to be grateful and be thankful for our leaders. Ya me o lauli ma audio le mali to ia matulaipa tatu talia o alava filinga le tunu ia tatu no forma tatalo tatu no forma tatalo sila fia le tua me uma ya sila fia fo ele tua na tai we know God knows us better inside out because whatever that we're doing ale mata le tua ya ole vai ngale na pitu silo na tau whatever that you're doing fear of God is the beginning of wisdom ole vai ngale na el fata we lo volanga ya ole tua lalo le na ile tatu watunu ya mali ya ona ole uti ole taimi ya fia tala no umima ma ya mafali fo se manatu ya ona ole sio baanga ai lava papale ya on tai ya matatu tu ile tua ya le faina filinga su tatu watunu ele Samoa ya atonu e se taimi o iluma a mo mele le nei lima tausanga yo pe ke minga wa kaku escala umele wa mo mava no opportunities because these are taua yo le mele ole afo yo le amana ia I think that's the word ole taua yo le mele ole amana ia ole yo se mea la vai Samoa ole amana ia o se tangata pe tawaloa pe le tawaloa ai ole amana ia that's very powerful because it reflects your values ole tua ole tatalo le tatu watunu ya lava papale lava on sai ya tatu talia upe maun ya ile filfilinga le tatu watunu olo ne ya ile nga faftai luan Sau fautuanga isi o tatou nu au le te fitoala lo whanolo mai ia nai o tatangata ia mai se fo isi o tatou ainga wa o le ulo tatou ainga ia sau fautuanga wa na fo eti silfia la wa fionga o le tele fo yo ainga wa male pelepe taluai ia nei me o palo ta pe la mane fai mai sau no mai tanu lu mana e u mat palo ta ia au ainga fa babau na sau fautuanga ai le tu tapo kala meni aso ya faftai luana ya si yo mato no pele i te fitoala ya tautua na lau palota te talo ile tuai to sone ti lau finangalo ai awana i avene me o palota ya palota manei ai fo i o maftanga e fa va inga awana i ngalo ya to ele vai ngale na o lau palota o lau filinga fa to tasile na le fo se me linga pisa foi eles kanga mas kanga o lau filinga o foi mai ai ia faile na mo ai ia awana ia ni me tupu ia ta oto le langa tonu me mo se ta tonu ia ai ia tal sia ia tu le maile e fast ia na mo le sta tupu ta tonu ile vale na ile sai na o le vai iska ko pe mo ai salo ia lo tolo ngale me mo se ta tonu ia le nganga fa lo luana wa ka nga mo ska ko kupe o ka ele fa pe fo la nga la vai nga la ka funga la fo min ka ka duas fuka la ai o to si la fia fo ka ia to fo ia la to lo fatasi mai ne ya so fa fetai la pa support ia o lo leo
whaaleoina lau e tisi la episode da tātou e pēla wano whai atu taimo tuanai a limited time, limited spot. E fia whaaleoina lau e tisi ona e susu mai le pe whapso tai mai tātou Pokalame le James o le South Pacific o lau e tisi o le mepito sili na tāua. O lau e tisi foi o le atu mai e tai ai lo tātou atunu mo le 5 sanga. Au ngā tele lau e tisi. Ai whaftai atu lawe lau fionga ale whatasi mai e te luolo pisi a wau mai lawe le nei taimi. Ai whaalewina e lau e tisi e whautua atu foi ai la tau. Lo whatasi mai e mai se foi la tau la whawhongwhong mai le isi i taimi o lumanai. Ai le tu ota Pokalame whautua atu lau fionga ale. Tutu atu foi nai tai o lo rangi i le candidates i le tato i le palo tai nei wa o le si tai o lai filemu le si tai e le o filemu po le a sa fautuanga i tato tai nei Whaftai Luana no ole mea sili lava mataua and go back to in le matai ole tai sili le na ole tai sili na matau ile tua ole tai le na e anga va telefoi tala tu spaia ya yo tamo tabita ia o foi Josefa ele filipilia la vai ele atua ia ni tai ia tama mai la tovia just like only on the academic o le tangata la tovia e matau ile atua e fa popula ile atua me lo na loto e awai e sele mana ia mun mer tangata ma futa ile atua o tangata foi le fa mo lo na malos e fa ia o malosi alu le malosi ai tangata na tovia it doesn't really matter he will never ever try to justify himself or anybody. The only person that he lives life compare na iai ole tua, because we came to this world with nothing. All the things that we have ole just attachment ole o tangata soifua maola matau ile tua e sila fia ile tua me uma the law of attraction ole mela na tu lalo tuai i to tato wo ile tua ina ole tali mai tali pante tali na wa tele taimi ia tato te faia nei malena failo tato poto failo tato matusi ole taimi ole taimi le tato yai wana ole taimi ole tua taimi nei taimi wa feso wa ina manatu malangona taimi ona feso wa ina manatu mo langona ia tu ifole la lo le la fala avi fole la afete fola wa ta oto ai le langa tolu me uma ma se foi ia ole fina ngalo sa moa ma le na tapua inga on me peto silia leona na taua ia te so se mea lava e tapua ia o faivana e manuia ia ole te talo le na ele ai masesi ai ole tato wo ele tua tato wo ele tuli vai lo mole tua ia ona palongolongo la ole ngangama e sosoan maia le tua ia to e taimi umai ia mole nei fai nga filinga ruana ole tua le tali mi ele li afionga ya lio ale mai le alafanga leo te fito ala safata ia au ke ole fata simen mai tai leo te mai tai leo marina si frost vai lai le linga si po ia mai maka i me dionga wedo ai ole pe yo la saunua la fionga ia ale tu watu
we have got to pray for our leaders. We Yeah. got to pray for our leaders. Our mouths can tear them up or can build them up. So we got to put our leaders in our prayers. If I'm tired to lava ila wafiunga ale fatasi mai ni taimi ai fatasi mai fo ila so tayao yo kimi yo le la wale fani ai ka maki ale ko kele la vala fa interview le kimi ngai fatasi mai mo le sita to pokala mi la so tayao ai fataya to lava ila wafiunga lio ale mo fatasi mai e mai se fo ilo wisdom o share mai mo tatou le ne yaso e ese upu muli ai le tua tapo kalame dio ale. Ya vastai wana le yo le nganga fisia ye malangona me malangona fastai yo avanoa a fo iso ai fo le pule ya ma se fo yo le penga filinga si tatou tunu tatou tatalo ile tua ma tatou la fo ile tua me uma yo le ala tali mai tua yo tali na ya fa tele Samoa ya fo ila tu uma fa yo na fa funga mai nei por kalame ya ai na fo se kala wale tau tamani i lau whaafunga ia e matua tuina ai tātou tatalo ia ile antua mō le whainga whiwhiringa si o tātou tunu ia uli masao mea uma taonga le mū mea uma ele ia se mea whainga tā ile antua o le langona le nā ai whaafteitele mo le avanoa luana ia tunu whaisi siaso tu e talanoa. Ya, ole ele se fesiri le sa ole fa mai po a fe ala ki anu el paloka. Ole mea ngani luana. Ole mea ngani ngau kaulia le ngau maro fa sa fai. Sa mo ya ngau fungo for it's about almost for 9 months ya le lawa o va ya ole le se ko kapenga le lava ya kapenga le ya to tu le temile na ya umilio la malos ya olo lava le le umilio la malos si fat no ai pate ka ua yo me ya me venai no forma tiro mava ai ole si temile ta tu ile the mentality tangata ye ile tatu i tai ini sivanga e pela ofunga le wale loa wa lu faso lo ato la bo o manatu mane a pule tangata but no way no ole me na se lo pa tete ye ya salo por palo pare le lua fi por se furu le ole kele yo there's lots of things kay pele o mea o kusoleka kapisa kako but we have to look ile kangaka what are the population or in Kia or Sainga and then we have to look at how they make the business ma kilo foi por fa feo nga la cooperation por fa feo nga mai fafo o se mai la ko remit mai ya ko mai fafo yo le si que le yo me que fica no luana ese me foi yo ko ole me foi le kako currency ile me le because we do have a basket of currencies but there's five major trading partners in the currency ole pero la vaya que o aquele yo me que fia ko nga me foi ngale for example wa Palembia right because ole Palembia is not a thing of be ole fe me ko nga ko fai no way be ko fai longa no way ole fa unga la ia ole fa unga la vai ba ko le to nga the simple example is when que minga a filfilia ya o fa ma but I phone to a Victoria. I came. I came in there. I sat in there looking. Then I sat down. Kan go man committee. Yeah.
Nga makamere mako the independence poll. Yeah. And then sawaya. You know, me sa them fight because sometimes you only limit yourself to your only beliefs. You're limiting your belief. But the potential and ability that you have, all right, it's only you that will limit that. Yeah, ole me ne kai nga be ya matai phone ole United Pacific Council of Victoria. I went there. I sat down and look at things, plan. Yeah, vai foi si me. Skusalo winga la kala. Kusole si kanga fungale en we esau. Yeah, kele ya kele me fika ngwa yo le si me fungale ole me le. Yeah, because I'm still an executive board member of the Universal Peace Federation wana. O ile kalongo wai me yo me issues le kalongo wai me yo o for influence aku kele le malo le ya saying about out because this is what they focus on. Me yo le for yo tunu uya me la ngala ngofo maka kilo mababa ai o ame kaunga kilo ye mbo e wa kafia kalongo ai la nga ka kaimi ai no fakele akwa duan pa kilo akwa na we yeah Malo manu lelei koe ia e sa o lelei a sa ndoanga ia a manu lelei ia o tai no lungo na tau fa longo mai ia na o sa o ni ya tato le fionga ia lio mo lesi tato fa nga palo tau deu o promotion mo ale la wa la ku ale le tai na o tai mina I fa tai te la o fionga o na uti tata ni emanuia la bale aso manuia foi sa ilinga tai o tato malo sa mo fa so fuaina lo fionga lio a me se foi fa fonga mai le tato tunu ia wale leiluana pa te tele mo leva noa alo kele aku e fa se fa